Hamas is responsible for this war. It invaded our towns, murdered our people, raped our women, and kidnapped our loved ones. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan bahwa segala bentuk perundingan dengan kelompok Hamas akan berlangsung di bawah tekanan militer yang kuat. Pernyataan ini disampaikan setelah militer Israel atau IDF kembali melancarkan operasi di jalur Gaza. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan bahwa segala bentuk perundingan dengan kelompok Hamas akan berlangsung di bawah tekanan militer yang kuat. Pernyataan ini disampaikan setelah militer Israel atau IDF kembali melancarkan operasi di jalur Gaza. Netanyahu menjelaskan bahwa konflik kembali memanas karena Hamas menolak seluruh usulan gencatan senjata dan pembebasan sandera yang diajukan. Ia juga menyoroti penolakan Hamas terhadap tawanan yang disampaikan oleh utusan Presiden Amerika Serikat, Steve Witkoff. Menurut Netanyahu, Hamas tidak memiliki niat untuk melanjutkan tahapan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Berdasarkan laporan dari Ynet News, Netanyahu mengungkapkan bahwa ia dan Menteri Pertahanan Israel Katz telah menerima rekomendasi dari IDF untuk melanjutkan pertempuran. Serangan yang telah menyebabkan lebih dari 400 korban jiwa tersebut menurut Netanyahu hanyalah awal dari operasi yang lebih besar. Israel bertekad untuk memenangkan perang ini, tidak peduli berapa banyak nyawa yang harus dikorbankan. Netanyahu menegaskan bahwa mereka akan terus berjuang sampai Hamas bertekuk lutut dan semua sandera dibebaskan. Hamas is responsible for this war. It invaded our towns, murdered our people, raped our women, and kidnapped our loved ones. Hamas refused offer after offer to release our hostages. In the past 2 weeks, Israel did not initiate any military action in the hope that Hamas would change course. Well, that didn't happen. While Israel accepted the offer of President Trump's special envoy, Steve Witkoff, Hamas flatly refused to do so. This is why I authorized yesterday the renewal of military action against Hamas. Israel does not target Palestinian civilians. We target Hamas terrorists. And when these terrorists embed themselves in civilian areas, when they use civilians as human shields, they're the ones who are responsible for all unintended casualties. Palestinian civilians should avoid any contact with Hamas terrorists. And I call on the people of Gaza, get out of harm's way, move to safer areas. Because every civilian casualty is a tragedy. And every civilian casualty is the fault of Hamas. I thank President Trump for his unwavering support for Israel. Our alliance with the United States has never been stronger. To those who criticize Israel, I ask, what would you do if terrorists murdered and kidnapped your children? You would do what we are doing. In the face of pure evil, free societies have no choice but to fight. So I want to assure all our friends around the world, Israel will fight and Israel will win. We will bring our people home and we will destroy Hamas. We will not relent until we achieve all these vital goals. And we will not rest until we give our country. Demikian informasi terkini Syederalun. Saksikan terus beragam informasi lainnya. Coba like dan share seluruh akun serambinews.com. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.